Ni Hwa-Ini mwega mwiroreri wa tariki 12 mweri wa keri mwaka wa 2019 tugakugeithia na tugakunyita gini thiini wa metha itu ya mohoro. Matigara matukumere muthenya munene uri okora weteirwo o mwaka ukoro ikinyanira no toka okote gutuganiria mohoro Hwa-Ini wa umuthi metha-ini itu ya mohoro gekwamukira ni jetao KAMAU WANJIRU na nie geto WANJIRU wa mora mutauri itu na njira CIIKO etagwo KIBE hamwe na maratuko haririe Hwa-Ini wa umuthi ni ati aruti wira a thirikari ya county ya Nairobi ni makorirwo makiigamiro yao thi na cicikaro cia bunge ciria rinire ya kiburi undu mwe na ire ya senate ni ikorirwo ikiambiriria muthenya wa umuthi na kamiti ya gutabania ithurano ya IEBC gukorwo ikiruta riboti ya githurano kia mwaka wa 2017 na mukao wa Dusit D2 ni ugakorwo ukihingurwo ringi mirango ya mweri wa 3 mwaka-ini oro uyu turiona ciigi mathako itikira gutwarana hamwe na ithui thiini wa mutaburuko witu wa mohoro. Mohoro ma Gikuyu TV ukireherwo ni Dhahabu Land Limited. Dhahabu Land Limited, your reliable investment partner. Tugakunyita orogeni ororingi mwiroreri twambiririe gikujo gitu kia mohoro ikereka ria mbere bunge ciothe cieri ari bunge ya senate udumwe na bunge ya gifururi ni irikitie gucokereria cikaro thutha wa gukorwo mahurukite kwa ihinda ria mieri iri kurigana na mutongoria wa rigi bunge-ini ya kiburi Aden Duale ni ati uharirio wa budget ya bururi ni kimo gia kiburi wa kinene na kiria kiri ciira-ini cia bunge ya mwaka-ini uyu bunge ici ni ifati gukorwo ikiaririria ndereti egie uigananu gatagati ka atumia na athuri thiini wa bunge ndereti iria yakorirwo igitiririo gukorwo ikiariririo mwaka muthiru ndereti ingi na iria itanyitwo gukorwo iri iguru ni iria yawaririo undu mwe na uhitukia wa mundu uria gukorwo akiyukia giturwa kia Joseph Boynet na uria niwe munene wa borithi bururi-ini thutha wa utungata wake gukorwo ugikinya muthia mweri wa 3 mwaka-ini uyu kuria gukorwo atungatite itena ria miaka 4 Tukimurika ripoti igene ati maabitha borithi ya gikiro gia thĩ matanyitwo gukorwo magithii na mbere gukorwo magiikara nyumba-ini cia thirikari thutha muteteri wa ihoro cia muingi bũrũri-inĩ Okia Omtata gukorwo ikinyaniria uiguthanio na thirikari kugeria ministry ya ugitiri wa thĩinĩ mwaka muthiru mweri-ini wa kenda mweri 13 mutongoria wa bũrũri ni akorirwo akianirira ati obitha aya a ngathi ya thĩ ni mariheagwo mbeca cia njoherera cia marihi ma nyumba undu uria Okia Omtata arareganaga naguo toria mwandiki witu wa mohoro WANJIRU wa ngata aratutariria uiguano uyu wa gwitikira maabitha a borithi aria mari gikiro gia thĩ guthie na mbere guikara nyumba-ini cia thirikari ni ugakorwo ukiandikithio muthi wa gatano mbere ya mucirithania Chacha Mwita. Thirikari irerikana ati ni itikiranire na uiguano uyu na uria iguanire na muteteri wa ihoto cia muingi Okia Omtata wa ati 9,000 na iria maabitha aya mari maheagwo makiria aria maikaraga kaunti-ini ya Nairobi stingi mahotithia kuona nyumba njega. Hari uiguano uyu thirikari ni kumenyithia mibango iria ifangite gwikana nyumba iria ifangirwo maabitha aya a gikiro gia thĩ thutha wa muhuhu kwiyumiria ati maabitha a gikiro kia iguru nio maricikaraga. Ari mweri wa Dithemba mwaka muhituku munene wa borithi niwe Joseph Boynet nioririe maabitha aya a gikiro gia thĩ makoro mathamite gugikinyaniria mweri uyu wa February kana mehariririe kurihira indo imwe. Maabitha aria matarahutagio ni watho uyu ni 20,000 na aria wira wao urametekiria guthii na mbere guikara nyumba-ini ici cia thirikari na kuria aria meguthii na mbere gucikara matireheagwo mbeca cia nyumba no ni maririhagira thitima na mai kwambiriria mweri uyu. The officers whom we want to allow to leave police lines are those doing general duty work only, not all police officers. Ona gukiri uguo thirikari ni iratanyite kurihaga maabitha a constables na aria mari Nairobi ciringi 18,000 na 124 o mweri, aria mari Mombatha, Githumo, Nakuru, Meru na Uasin Gishu 13,124 na aria mari kaunti-ini ingi makaheagwo 8,124 cia nyumba. Ngiribotera Gikuyu TV riakwa ni WANJIRU wa ngata.
Tukimurika riboti igenete ritajira gutigirira ati ithurano ne bũrũri-inĩ cia tabanio hatari mihigoro yothe muikarigito wa kamite ithurano na mihaka bũrũri-inĩ wa Chebukati ni uriti ministry ya kigina ikoragwo ikihe kamite no besha niguo korwo ikimihotithia kwiharĩrĩria na njĩra igwete mbere ithurano nene cia mwaka wa 2022 shikinyanĩire. Chebukati aikitie ritana riri hindi iria ekurekagiriria riboti ya ithurano igiri iria ciatabanirio mwaka-ini wa 2017 kuria ninge ateteire kamite ino ya ithurano akiuga ati ni koretwo igiukirirwo muno ni gukorwo iri na makamishona atatu indi no ikoretwo ikiruta wira uria wagiriire. Makiria ma uguo ni akorirwo agitugiria wira wa maabitha othe ya kamite ino na uria ugire ati kaingĩ ndukoragwo ugitugirio ni ya Kenya muno kumana na ati ukoragwo uri wa ukoro kinya fara hitaitano cia kiureti o ndumwe na utongoria bũrũri-inĩ. So all these activities form part of the electoral cycle and demand funding. Now the impression that we need money only during elections is a contributor to non-preparedness of the Commission for Elections, because Treasury only releases money a few months to elections. Part of the report we are saying we should be given money throughout the electoral cycle so that we can be better prepared for the elections. For example, I'll give you an example. The famous story in Kenya is Fungua Sava, what happened to Sava. Now, the Commission, we know what we have, the information we have. But we need an external consultant to audit the server and give the information to Kenyans. But we can't do this without money. And our request for money has not been forthcoming from the National Treasury. And I'm happy the Chair of JLAC is here. Please help us when we bring the budget to ensure that some of these budget items are not removed. So we need money throughout the electoral cycle so that we can prepare ourselves for all electoral related activities and fulfill our mandate in the Constitution. Governor wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko ni orotereirie mugomo wa aruti wira a thirikari yake hari wikururia wa kamite ya unyafari wa mishara ya aruti wira a thirikari nio SRC akiuga ni koretwo igikururia ni undu wa kuregana na grimiti iria yekiranirwo ni miena ino yeri egie uruti wira wa aruti wira aya. Na tole mwandikito wa Mohoro waja wa Mohoro atariria ni ati governor uyu arutire mieri no muthenya wa umuthi thutha wa aruti wira 13 a thirikari ya kaunti ya Nairobi gukorwo makeiga mino yao thi rucini ruru rwa gukia umuthi. Aruti a wira a thirikari ya kaunti ya Nairobi ni maigite mirothi na kururungana makioria Salaries and Remuneration Commission SRC mahe thirikari ya kaunti ino rutha rwa kuhetukia Collective Bargain Agreement neo CBA ta watho ta uria mucirithania wa igoti rĩa Industrial Area Nelson Abuwad athanire mweri wa 11 mwaka muhetuku. Aruti aya a kaunti ya Nairobi ni maroria gitumi kia SRC kwaga gutia CBA marihini amu matirarihwo gicunji gia 15 ta uria kwahetukitio mwaka wa 2017. Oho Gavana wa Nairobi Mike Sonko ni eteteire akiuga ati we ni arutite wira handu-ini hake no ni egutigirira ati andu aria giothe ni marihwo amu mbeca cieho. Sasa mahali kuna shida, na mimi kwa siasa yangu na uongozi sipendi kutumia uongo, sababu uongo ni mfupi. Unaweza danganya watu kila siku lakini huwezi danganya watu kila siku. Ile mambo nawaambia ni ukweli mtupu. Supplementary budget viongozi wenu wa union wamejua kuiangalia, wanaijua, lakini shida yetu iko kwa SRC. Kwa sababu ninapotaka kuwasaidia, mimi nimesaidia, pesa niko nayo. Kitu kidogo tu imebaki ni sheria. Hiyo SRC, Treasury wanaambia governor lipa, pesa tuko nayo. Yenu ile mnaokota wenyewe iko. Na tuko nayo kwa account.
Kwa hivyo ni hiyo kipengele tu kidogo SRC, Treasury, tukae nao watusaidie mupewe pesa yenu. Ingekuwa mbaya wao wasaidie pesa iwe hakuna. Pesa iko. Pesa iko. So mimi ningependa kwanza kuwapongeza sababu katiba inawapatia nguvu ya kufanya mgomo. Mmekuwa peaceful. Moja tukana mtu, moja piga gari ya mtu. Pongezi sana kwa hiyo. Kwa hivyo kwa hii njia tu ya utaratibu na heshima mnapopigania haki zenu, mimi sitawapinga kupigania haki zenu. Naona wengine wanasema ati siku ya leo mkato kwa mshahara. Hii siku ya leo hamutakatwa kwa mshahara. Kwa sababu Nairobi tuko na vita ya kutosha ya kupambana na ufisadi. Mimi sitaki kupigana na wafanyakazi wangu wale wanafanya kazi kwa uaminifu. Mimi nataka kupigana na wafisadi peke yake. Na nyinyi si wafisadi. Wafisadi ni wale walikuwa wanaiba pesa yenu miezi 6-7 mjalipwa mshahara. Kwa hivyo hata hii CBS SRC wakipitisha pia hiyo mtakuwa mnaipata na nyumba zenu zote kabla ya tarehe 30. Alafu ndio mjua mimi sina ubaya. Hata kabla hii mgomo pati yangu ilikuwa nimeifanya. Na kwa wale wa kukonfirmiwa madaraka, hiyo hatuhitaji treasury wala SRC. Kiribotera Gikuyu TV de kaunti ya Nairobi, Jetawaja WANJIRU. Sasa Gatho cia mwanya wanja wa WANJIRU ni undu wa riboti yo igie mugomo wa aruti wira a thirikari ya kaunti ya Nairobi. Na mwiroreri kwa ihinda riri tukwamba gwikiria oro hanini twambe tuhumuke tugicokereria ntugukorwo na mangi maingi na wendu gibati gukorwo ukihunduka nyamu no ukorwo ukiaraniria na ithwe ciigie mohoro maya na mangi kuhitukira namba ya ndumiriri kuhenezio nio 0721890311 no kro kigira thiini wa rurenda rwa Facebook ni Gikuyu television kana kro githi thiini wa Twitter hando itu ni TV_Gikuyu twaririe kwanirie ni kwendana no tigutwe centu acuke thiini wa itina ria keri ria mohoro maya ma Gikuyu Hwa-Ini.